Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. তো আসসালামু আলাইকুম গাইজ, দেখিছেনে আপোনালোকে মোক আজি ইহঁতে কেনেকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে। তো মই একেবাৰে ফুল ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'লোঁ আৰু ডেক'ৰেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। তো তাৰপিছত এনেকৈ মই কেক কাটিং কৰিলোঁ, কৰি উঠি অকণমান আমি মস্তি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই কেকটো বোলো ভাগ কৰি দিওঁ, আৰু আমাৰ এইফালে ৰশ্মি ভণ্টিয়ে চাহৰ যোগাৰ কৰিছে। তাৰপিছত আমি কেকটো ভাগ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাম। ৰশ্মি ভণ্টিক সুধোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কেকটো খাই। পিছে খুৱাই নাছিলে হয় নাই ভণ্টি? জুবি ভণ্টিয়ে এতিয়া অলপ খানাৰ ব্লগিং কৰিব। हेलो गाइस, तो आज हम लोग का स्पेशल है पुलाव। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा आइटम है। यहाँ पर भून रही है प्याज को, हो रही है। और हम अभी इस तरफ जाएंगे। इस तरफ क्या बन रही है? चिकन। डेबोलता लाइफ क्या बन रही हो? मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन हम थोड़ा देखते हैं। ये रही चिकन, अब देख सकते हैं चिकन को। अभी जाते हैं रोंडुबा के पास। 3 जगह 3 इंसान। रोंडुबा रोंडुबा पापड़ फ्राई और बैगन फ्राई किया। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाय भी बनाना नहीं आता है। दिस कलर Safe, Zarina Parvin. তো এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ খানা টাইম। আমি একেবাৰে সময় নষ্ট নকৰি খোৱাত লাগি গ'লোঁ। তো আজি আছিল এয়া বাৰ্থডে ব্লগ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাওক। খুদা হাফিজ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।